Assalamu alaikum ekranaldagi qarindoshlar. Sanandiqtinglarga Qozog'iston Uyg'urlari kanalidagi xabarlar programmasini havola qilamiz. Hozirlarga Qozog'iston Uyg'urlariga munosabatli yangiliklarni sunmoqchimiz. Sizlar bilan xabar bo'limining yurgizuvchilari Shahniza Aziz qizi va Shahzod Osim. Samimiy xabarlar bizning kanalimizda. Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Новости» на канале «Казахстан Уйгурлары». Предлагаем вашему вниманию новости и анализ материалов о жизни уйгуров Казахстана. С вами ведущий блока новостей Шахзад Асым и Шахниза Азиз Кызы. Здесь делают честные новости. Noyabr ayının 1-20-da Jambul viloyatiga qarashli Taraz shahrining Do'stlik uyida Qozog'iston bizning umrimiz va taqdirimiz mavzusida Cumhuriyet doirasida cho'ng anjuman bo'lib o'tdi. Mazkur ishchariga Qozog'iston Xalq Assambleyasi raisining o'rinbosari Marat Azilxonov, deputat Zakirjon Kuziyev, ham shundaqla Almuta, Chu, Nilqa, Bishkek qatorliq o'lkalardan kelgan delegatsiya a'zolari ishtirok qildi. To'liqroq bizning syujetda. Саламатсыздарма, құрметті салтанатты жиынға қатысушылар, қадірменді Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшелері. Мен үшін көне Тараз жерінде Әулие Ата топырағында сіздермен ұйғырлар қауымдастығымен және Жамбыл облысының ассамблея мүшелерімен кездесу үлкен мәртебе және көптен күткен оқиға. Барлықтарыңызды бүгін көріп жүздескеніме қуаныштымын. Ұйғырлардың Жамбыл облысына қоныс аударуының 60 жылдығына арналған жиналысымыз еліміздің өміріндегі тек өңірде ғана емес, республика бойынша айтулы және маңызды оқиғалардың қатарында. Бүгін тағы да сіздердің қатысуыңызбен өткізіп жатқан жиналысты пайдалана отырып, мен осы сіздердің белсенді басшыларыңызды Нұрымов, Шардинов, Кузиев, Қайреев, Асматов, Абдухалил сынды азаматтарымызды қыруар үлкен жұмыстары үшін алғысымды білдіремін. Сіздерге көп рахмет. Ассаламу алейкум, құрметті отандастар, ассаламу алейкум, hürmetli qarindoshlar. Я, во-первых, сегодня хотел поблагодарить руководство ассамблеи, лично Марат Алмаш, вас за то, что вы сегодня посетили вот такое наше мероприятие. И поблагодарить сегодня Мухаммед Аде за то, что она могла после пандемии, очень тяжело было вот так собраться. Сегодня здесь собрался практически весь этнокультурные центры, которые есть не только в Казахстане, но и в Киргизии. Поэтому всем вам огромное спасибо. За вклад в развитие и укрепление общественного согласия, развитие государственного языка, развитие и укрепление культуры, традиций и обычаев, высшая общественная награда Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана, медалью Сахадат награждается Ахметова Хариниса. Assalamu alaikum barliq vatandaşlarım. İsmim meniki Tahirjon Umarov Taylaqdaydı. Toğa yerim Jambul oblisi Merka rayonida kasbim aşpaz. Mana 30-40 yıldan beri şu bir kasb bilan mushu Jambul oblisining Merka rayonida ömrüm o'tib o'tadi. Demak, shu yillardan beri bizning Uyg'ur xalqimizningki mana bugungi Jambul oblisida o'tkazilgan konferensiyasiningki 60 yillik tarixini nishonlab o'tdik. Demak, biz Uyg'ur xalqiningki qanchalik baxtiyor ekanligininki asosi haqiqiy vatanparvar, mehnatparvar, tinchlikparvar Uyg'ur xalqininki obro'yini bugun tantana qilib o'tdik. 60 yildan beri bu yangi hayot jarayonida Qozog'iston mamlakatininki Taraz oblisi jumladan va uningki rayonlarida ko'plagan Uyg'ur xalqimiz o'zininki kelgusi parasatlik ömrü üçün qadrdan hayatını taqdim qilib, kelgusi ömürge mangulik yaşaydigan acayip xislatlik iz qaldırıp ketkenliğine namayan qildi. Ata-bobamizning ta'lim tarbiyasi har qachon mehnatda, ibadetde, har qanday yangilikni yaratishda ata-bobolardan ulgu ilish namayan qilindi. Demak, biz bo'lapmi bugungi kunda Qozoq Respublikasininki yuqoridagi rahbarlarimizdan tortib ta kichik oblast, nahiye geçip olan hakim ve hakim aparatındaki barlık
Mirza va xonimlarimizga cheksiz Uyg'ur xalqidan issiq salomimizni taqdim qilamiz, ataymiz. Kelgusida birlikimiz, ittifoqligimiz, bir-birimizga bo'lgan mehr muhabbatimiz gullab yashnaversin, intimoqchilikqa nima yetsin. Qadrdan bolalarım, bilim ilmning oqisida biz har qanday nishon qilgan maqsadlarimizga yetalaymiz. Bizga davlatimiz ulug' Qozog'iston yarurak bo'ladi. Avlodlarimiz ko'payaversin, kelajakda o'sib kelayotgan kichkentaylarimiz axloqiy jismoniy jihatdan tang taraqqiy etgan madaniyatlik emgeçlerden kılıp yetiştiriş biz aksakallarınki mecburiyeti. Selamet bulunlar. Assalamu aleykum hürmetlik, izzetlik, mehriban Uygur kayrandaşlarım. Biz Kırgızistan İttifak Cemaatiden geldik. Bizimki birleşmişimiz meşege hem Uygurlar bir inak boğan yerge toplanıp özümüzün esretini dep şu Uygurlar bile teng bölüşüp birlik, ömlük, beraberlik bilen körüşeyle diyen ümitlerimiz çok. Bana bir gün şundak hoşallık, dağdığılık bayramlar ötüp atıdı. Biz Hürsen, ben öyleyim biz mu Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Orta Asya'ya teng özümüzün hassimizin koşup bir sep tuturup kıyırındaş bulup ötümüz diyen ümitimiz çok. Ben endi maşu Jambul oblasıdaki Mahmud Qashqari degan Uyghur etnomaden birleştikninki özüm şununki merkezin reisi bolum. Bugünkü iş-çarını biz maşu yılın 5-den başlagan oңай emas, özüңләр көйгәнлек канчылык мана адамларныкы мехнети. Шуның өчен хәзер көрүп, үзем шунда хушал булып атам. Немешке дегәндә шунчалык уйгырларым келип, мені қоллап, куватлап bir игызден мана һәммәсе Бишкектен, Алматыдан, республика, Астанадан келип, Чу, Мәркә һәммәсе келип, мені шу қоллап, енімді болғаны үшін көптен-көп рахмет етмекчімін. Дейді ғой, ялғыз атының чеңі шықмайды дейді. Шуның үшін мен ялғыз болсам, мені шу ақыларымыз, әділеріміз, шу біздің достарымыз бізне қолап қатылдымса, менің ішім шунчалык болмасты деп ойлаймын. Шуның үшін бүгінгі іс-шара яны бір қытым, меніңки шу халыққа қылған қызметім шулаға шунчалык жүргіні шыққан үшін олар әміз келіп, енімді тұрып, бәқадам белгіні бағылап, шу іс-шараны өткәздік. Şu iş-çara bütün respublika emas, xalqaralıq bo'lib ketdi. Bishkeklardan kelib, Qirg'izistonlardan kelib, mana shunchalik ko'tarilib ketdi. Buma Uyg'urninki hurmati, obro'yi deb bilaman. Bütün Uyg'urninki. В рамках проекта посольства США «Артефакты древнетюркской письменности. Эпиграфы периода уйгурского каганата как источник для изучения древнетюркской культуры» член исследовательской группы, кандидат филологических наук, доцент Руслан Арзиев провел мастер-класс на тему «История открытия и изучения памятников староуйгурской письменности» для учителей общеобразовательных школ с уйгурским языком обучения. В рамках мастер-класса был организован флешмоб для учителей. В ходе мастер-класса участники научились писать некоторые слова на древнетюркской рунике и уйгурице. Uyghur medeniyeti, edebiyatını öğreniştiğine ait mühimçiler. Uyghur yazıçılık medeniyetine ait qadimiy boy tarixga ega. Shuning uchun bu yazını qancha öğrenip, qancha tashkil qilsa, qancha tabax qilsa, shuncha ahamiyat deyman. O bugungi kunda hozir sayt vaziyatima bu men uchun aktual. Dunyo olimlari e'tirof qilgan faktlar, masalan, o'sha Uyghur yazığı degan Uyghur yazığı deb atganmiz, shu bir millatning nomi. Onun üstüge Uyg'urlar yashayotgan yerdan chiqayotgan bo'lsa, o'sha yazıqlar. Hazır dal şu yerda şu Uyg'ur degan millat yashayotgan bo'lsa, demakki shu bir-biriga bog'lanishning bor kelganiki bir dalil shunaqa. O'sha Uyg'ur yazığı chiqqan yerda hozir Uyg'urlar yashaydi, boshqalar emas. Shunaqa turpan, qumov kuchada. Ikkinchi bu bundaq umumiy mantiq tarafi, endi ikkinchi ilmiy tarafim bor masalanki, ilmiy tarafda yoqda bu ishni asli mutaxassislar bilishi kerak. Ben şuna mutaxassislarning biri Adham Rahimov tenish deb o'ylayman. Bu Adham Rahimov tenish bu Radlov Ma'luflarninki maktabidan o'tgan dunyo tonigan, e'tirof qilgan cho'ng olim, akademik, Rossiya fan akademiyasining akademigi. Bu akademikninki yana bir alohidaligi bu qadimiy turkiy tilni qanday mukammal bilsa, hozirgi turkiy tillarni shunday mukammal bildi. O'zi tatar olmi, o o'sha turkiy tillarni hamsinigidek yaxshi biladigan olimlardan biri. Demek o olimninki qadimiy turkiy tillarni bildigan olimninki, hozirgi turkiy tillarni bildigan olimninki bu tillarni selishtirish imkoniyati bor, mumkinchiligi bor. Qo'ldan keladigan ishda. O shu olimning gap bo'yicha, shu qadimiy Uyg'ur tilini, hozirgi Uyg'ur tilining bevosita munosabati bor. Bo'pmi olimning ta'kidlashicha, shu qadimiy Uyg'ur tiliga eng yaqin
Uyg'urlarning tili qaysi deganda Turpan Uyg'urlarniki. Tili yaqin deb aslında özünün ilmi emeklerinde yezip derlep ketken. Қазақстанда нәшір қылынған бірден-бір ұйғыр балаларға бағышталған Ғұнча журналының 10 жылдық tavalluды Cumhuriyetlik Dostluk Öйді өткізілді. Мәзкүр іс-шара Мир нәшрият өйінің қоллап қатышы білән өтіп, оныңға журналның кичік достлары, оқучылар, ұстазлар һәм шундыйлар зиялы әһле иштирак қылды. Кеш ахырда Jalilовлар авлод тарафыдан тәйярланган Gödekler неме ойлайды намлы китап катнашчыларга тоныштырылды. Бу жылкы балладашыны харпсыда нышанлап аткан Ғұнча журналының 10 жылдық тойы Қазақстан Uyghurları Cumhuriyetlik Etnomadaniyat Merkezi, Cumhuriyetlik İctimai Siyasi Uyghur Avazı Gezeti hem Mir Nəşriyyatının qollab qüvvətləşi bilən ötküzülməkdə. 2012 жылы ноябрь ayında şair, ustaz, məşhur Jalilov avlodының hamiyligida Қазақстан Yazıqçılar İttifaqı Uyghur Ədəbiyyatı Kengişligidəki yaş ijodkorlarning Abdumejid Dövlətov nomidagi Qutadğublik ədəbi birləşmisi İnayət Assotsiatsiyasi Mir Nəşriyyat Öyining qo'llab-quvvatlashida Uyg'ur matbuoti tarixida birinchi qatim bolalarga bag'ishlangan Ғұнча nomli jurnal yo'riq ko'rdi. Onunğa bugun mana 10 yil to'ldi. 10 yıl burun nashriyat yaptı dilerim. Bizim урок, Назок, такая скромная девушка, когда широко журнал чыгарады. Бұл қыз қандақ журнал чыгарады такие деп ойлаған. Мана Құдайға шүкір, бүгін мана 10 жыл мұшу хрупкая наша Дерелям на своих плечах несет этот груз. Это очень тяжело, замысленно, нелегко. Надо с учителями работать, с писателями работать, заказывать материалы, потом эти журналы распространять по школам, потом собирать оплату, потом договариваться опять же с тиражами со мной. То есть это очень большой тяжелый труд. Мұшу Дерелямге алатала. Раз болсын қылатқанышыларға, Дерелямны я желеп қылатқан айнесіге ақылырымыз отырды. Әммалаға тән сәлемәтлік бақсады. Мұштақ Дерелям ұқшаш біздің қызла оғылы біздің арамызда болғанда біздің келешегіміз бір сапа деп ойлайды. Рахмет әммала. Uyghur matbuotinin nihoyatda bir cho'ng xushalliq kuni, nihoyatda cho'ng bir merika kuni bo'lyotidi. Shuning uchun jurnaldan tahririyati bo'lib 15 muharrirni umumiy tashabbus qilganimizni o'sha bayram bilan tabriklab o'tayapman. Jurnalimizga cho'ng ijodiy yutuqlarni tilab, kelgusi avlodlarimizni o'sha Ғұнчадан uslub elib o'sidig'iga ishonchim komil. Yana bir qatim merkanlar muborak bo'lsin, salomatlik, ijodiy yutuqlar, faqat yaxshiliklarni tilayman. Rahmat deb qilaman. Uyg'ur xalqining dunyoda bir tonliq Ғұнча jurnal chiqyapti bolalar uchun. Bir ton jurnal. Shunaqa shu yo'qdan bog'lanib ish qilib, mashhurning izini o'chirmay, shuning ro'y xotirasi uchun tirmishib, o'sha 10 yoshgacha aytgan dillarimdan bek minnatdorman. Jurnal chiqarish o'ng'ay emas. Shuna shu og'riqsizlar vaqtlarida mashg'ulotlarni o'tganlarni o'tkazib ketdi. Ben şunga endi o'rni meydonmo yaxshi. Dünyada kitaptan ortiq so'g' bo'lmaydi. Har kishi chiqishni ko'zlagan cho'qqisiga yetishiga kafolatlik berdilar. Shundoq bebaho. Ticaretçi, mecenat Bilal Ushurov davlat rahbari tarafidan topshirilgan shafoat medaliga muyassar bo'ldi. Mazkur medal saxovatlik, xayrixohlik qatorliq ezgu xislatlar bilan aloyidlangan shaxslarga topshirildi. Bilal Ushurov bo'lsa, ushbu xislatlarning hammasini bo'yiq singdirgan inson. Fursatni foydalanib, mukofotingiz muborak demoqchimiz. Mushu kunlarda Bilal Ushurov o'z tug'ilgan kunini qarshi oldi. Xalq farzandiga puxta salomatlik, oilaviy baxt tilaymiz. Уйгурские религиозные учителя Нурмухаммад Карым Иминов и Алишер Карым Ташпаев получили медали Гамхор Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана за свою деятельность в сфере исламского религиозного образования. В
В рамках проекта «Артефакты древнетюркской письменности. Эпиграфы периода уйгурского каганата как источник для изучения древнетюркской культуры» в селе Чунжа Уйгурского района Алматинской области членами исследовательской группы были проведены полевые исследования культуры, обрядов и ритуальной практики современных уйгуров Казахстана. В полевых исследованиях приняли участие представители посольства и консульства США в Казахстане. Во время полевой экспедиции члены Уйгурского этнокультурного центра Уйгурского района продемонстрировали достопримечательности региона: ясеневую рощу, районный музей, традиционные блюда, изделия декоративного и прикладного искусства, интереснейший обряд именоречения и музыкальную культуру современных уйгуров. Paytaxtımız Astana şəhərdə yaş hərbilə arsızda ötküzülgən Jaz Sarbaz Cumhuriyetlik naxşı körüge ötküzüldü. Körükki qatnaşqan arasından məxsuslanğan litseyinin Alişir Alsayev başçılığıdaki naxşı əsoblıq ansambli estrad nominatsiyasında 1-ci orunğa, Habibullah Sitekov başçılığıdaki dombra ansambli folklor nominatsiyasında 2-ci orunğa müyəssər boldu. Şunu atab ötüş mühim ki, xor məxsuslanğan litseyinin muzikалық rəhbəri Habibullah Sitekovның icadiyetidən Qazaxstan hərbi güçlərinin 30 yıllığı bağışlap yazılğan kompozisiyasını orunlap çıxdı. Mübarək bulsun yaş hərbilə. Noyabr ayının 1-ci yarımında yakında ötken prezident sayılımıға bağışlanğan дзюдодun oçuq turnir Uyghur Nayalik Məslihət deputatı Alımcan Haşimov hamiligide bolup ötdi. Vilayetimizden jay-jaylardan kelip qatnaşqan 200'ün oşuq sport işqibazlarının mayırlığını köstüb küç sınaşdı. Bugünkü Çonjuda ödü otqan дзюдо күрішінде oçuq turnirde 200 atrapıda yaş ösümler qatnашып отыды. Ular vilayetimizden her yakıdan kelip faaliyet көрсетіп отыды. Umumen 12 komanda kelip şırak kıldı. Turnir adıl ötüp atады. Biz мұшы Алифа білән кішігіміздің әміміз бір залда өсіп, занимация қып чоң болған. Мастер спорта международного класса, азырғы күнде трехкратный призер Азии. Мұшы биылғы жылда май айда Кореяда открытый чемпионат Азии болды. Үйәді бірінші, екінші орын алдым ветеранлар арасында. Бүгінгі күнде мына мұшы Алик ағайынымыз біздің чоң той жасап отыр. Шоқ балаға мүбәрәк болсын. Эш ағайынымыздың Құдайым тәнсақлығын берсін. Балжақсын қызығын көріп аман болсын. Мен Қонаев қаласының аға жаттықтырушысы және облыстың жауынгерлік самбосының аға жаттықтырушысымын. Өзім Чонжының тумасымын. Аликпен бірге өсіп, бірге күресіп, сол бірге жақын доспыз да. Сол осы жарыстың ашылуына біз өте қатты қуанып жатырмыз. Жарыс ары қарата үлкейе берсін, республикаға дейін көтеріле берсін, үлкен зал салынсын, осы Ұйғыр районында фок салынсын, сол үлкен залдарда осындай жарыстар көтеріле берсін. Мына Ұйғыр районында мінекей олимпиададан, паралимпиададан Раушан деген қыз шығып жатыр. Болашақ осы күрескен балалар ертең біздің Қазақстанның туын көтерсін. Сол Алик досымызға сәттілік, жақсылықтың бәрін тілейміз. Много лет тренером работаю. Алика, например, сам тренировал, обучал его. Главное, вот, например, физически мы готовили, технически готовили, но не знали, что он действительно хорошим человеком стал. Хорошим человеком. Людей надо тренировать, оказывается, не по силе, не поэтому, а чтобы он был хорошим человеком. Самое главное. Ассаламу алейкум. Бүгін біз Алымжан Ашимов өткізіп атқан оны яш спортшылар арасында дзюдодың очық турнирға кеп қатнашып отырмыз. Мен шақсан өзім Республика Ұйғырлар Бірләшмесі намыдан тәбриклеп келдім. Енді бияда Алик Ашимовның қылып іші азырғы уақытки yaşlarını tərbiyələş yolda özü Muş rayonunda deputat, kəsbkar, individualni rayonda qıvatqan işləri, xalq üçün qıvatqan işləri yuqarı. Azırqı vaqtda Muşu дзюдодun ötküzüp atqan bu oçuq turnirlar balalarını keləcək, balalarını tərbiyələş yolda qıvatqan oqatlı da olayımız.
Саламатсыздар ма? Менің атым Зикрия Жамхамет болады. Бүгінгі жарыс чоң жауында өтуде. Бүгінгі жарыс өте әдемі және жақсы дәрежеде өтуде. Балалар өздері осындай жарыстардан өздеріне мінездерін жөндеп, дисциплина балалармен танысып, өздері дос тауып бір-біріне өсіп түзеледі балалар. Мен өзім 80 yaşlığa kek kaldım. 5 oğul, bir tal kız taptım. Xudayımның bəgən balысы. Xudayım şundaq deydi ki, yaratışını mən yarattım, boluşu özəңdin deydi ki. Ballarımны mana tuğup çoğun qıldım. Ballarımны Xudayım özünün mаңlay tərbiylən, özünün ki, aq puluyla köp əmgəklən qılıb özəm doğru de ballarım. Həmiz Xudağı şükri, oqatlarını qılıb mana 5 balısı var balamnınki, Alımcan degen balam bana. Bu balamnınki hürmeti çoğun rayonumuzda. Deputat oğun 2 yıl oldu. Xalq köp yardım kılıp, xalqның duga söylendi, köklep mana deputatlık vazifesini orundavatıdı. Endi özünün boluşu, eşi özünün mаңlay tərbiylən, nurgun əmgəklərini qılıb götürülüvatıdı. Şu dugalarını bervatıdı. Bu küçük vaktini tatıpla özü, okatlarını özü amraktı. Hem işlerini bir cetin ülgürüp, bağvançılıkını at koydu, bağvançı köp bağları var. Bağlardan meyvelip, balcaqsın bekip, bütün jutka akşı tepirvatıdı. Raboçılar yüzdek adam işlep kolu da götürülüp. Onun diken Maşı dadısının eti de özünün mаңlay tərbiylən, aq puluyla Nəzirxan içpədi. Rayonumuzda birlə Nəzirxan alik açtı Alımcan balam. Bütün jutqa həmisi əşədin bezplatını nem qılıdı. O tisini almaydı. Özünün küçülən sepədi. Ona dekin bana qançilik adamga kislorod hazır bana suvarçıqның işi var bu balamda. Karxanadaydı o. Nurgun semya təmirləb balcaq süylən can bekvatıdı. Şulaq iştep birdi. Məktəb tərbiyeni ağan bala özünün esig kelip, iqillik baladını bolup çıktı. Həmisli balırım şükri. Bütün jutda abroyluk balırım. Həmisi maqtaydı. Mağma nurgun adamda kep duga berdi. Yaxşı tərbiyələpsiz dep. Etini Alımcan dep bir Apesirga ben hem de işlettik bayan çasta. Şu apesir bala benim olan boşangan ayalının ki yol işidi. Şu keletti. Ki ben karab derizdim karab. Bu küçükken bala apesirken ben maşu tukkan balamla etini şu apesir olsun balam. Dep ona et Alımcan ki. Alımcan dep koyu aldım. Babayga et maylıcı. Özüm etin Alımcan dep koyu aldım. Balam xeyli yaşlıq kelgəndiki etini dadısı özgərtib aldı. Mən alik deymə dep. Kim bu dadısı rəncitməy bol dadam deginci bolasınla boldu apa dedi. Dadısı tətdiği mən büyaqdı menin 4 balamdan başqa balırımdan başqa hiç qırnışım yok. Bir atam menin, bir qırnışım, bir anam menin dep üstü geçke balani. Bu adam yalğız ayaqdan ötken adam bu. Şunlaşqa meyli dep rəncitmək bunu eti alik öp getdi. Bu kişi çıqdılar. Şu mal soyğa elək berip kiçikinin şu oqatlaq qız qıjıdı. Üyədi bana şu qeyrin 3 ay qeyrin əmisini jığıb gelədi. Həm sayran qaladı. Ama balanı oqutunu qara. Bütün özü əşədi işləp əşdaq bir məni tep gelədi. Ya qosaq ne yaxşısan qaraydı ki deyip həm sayran qaladı. Bir oqatla bolsa bana şımalıp nemqi ketedi, yardan beredi. Özemge oqşaydı Alımcan bu balam. Qağaların dadısı oquşdu mı? Men əzləri. Bu terikmeydi ma? Apam dep tuğan balam. Balırımның mana rayonda kötürülüp, jutның aldığı düşüp atqanға özem köp qoşal. Əşyaqladın balırımını dep mana həmimizni körüp Demge çıqıray deginin lağım çoğun rəhmət iş qılıb. Xudayım sizlərgime çoğun rəhmət balırım. Yaxşı yaşanla, xoşalıq popsun uyunla da. Endi tən saqlıq olğan bəsun. Iqılıq qızladım popsizlər zoqılını vatmı.
işleringlar jurnalist. Ötkür kızlar kesler. Rahmet baldırım. İş kılıp. Her daim yollarınla açık olsun. Pat arada Cumhuriyet miqyasida o'tkazilgan Ushu sanda musobaqasida Uyg'ur naiyasining yosh qatnashchisi 16 yoshlik Yulduz Yuldasheva bosh mukofotga sazovor bo'ldi. Muborak bo'lsin Yulduz. Mir Nashriyat uyida Dilmurod Kuziyevning homiyligida 7 Uyg'ur shoiri nomli to'plam yo'riq ko'rdi. Alim, tarixshunos yozuvchi Hamid Amrayev mazkur kitobda 20-asrda ijod qilgan ko'rnakli 7 Uyg'ur shoirining az uchrashadigan she'rlarini to'plab chiqqan. Kitap muqovasida tonilgan rassam Hashimjon Qurbonning rassamlari o'rin topgan. To'plamga kirgan ijodkorlarning qalam tayyorlatgan mavzulari har xil, doirasi nihoyat keng. Ushbu to'plamdan o'rin topgan she'rlar yezish alohidliklari bilan farqlandi. Kitap Uyg'ur tilli maktablarga ham kitobxonalarga haqsiz tarqatilganligi xabarlandi. Mazkur faoliyat bugunga qadar Uyg'ur nahiyasidagi Ilya Baxtiyor nomidagi o'rta maktabda shoir Lutfulla Mutallibning 100 yilligiga bag'ishlangan ko'rikda boshlanib, o'quvchilar dastlabkilar qatorida kitobni qo'lga oldi. Shuni aytib o'tish muhimki, kitob tarlimi cheklangan. В издательском доме «Мир» вышла книга признанного классика уйгурской литературы писателя Зордуна Сабыра «Родная земля». Это перевод его легендарного романа «Анаюрт». Знающие люди говорят, не знает своей истории тот уйгур, который не читал роман «Родная земля». Приобрести книгу можно в издательском доме «Мир» или связавшись по контактным номерам, указанным ниже. Toğa 2 qavat bıraxla köyüb ketibdi. 24 noyabr Urumchi shahri Tianshan rayonidagi Uyg'urlar zid joylashgan cho'ng bino uylarning biriga o't tutishib, taxminan 36 odam qazo bo'ldi, deb xabar qildi Erkin Aziya radiosi. Xabarda aytilishicha, o't o'chirish mashinasi kuyayotgan uyga 3 soatdan keyin kelgan. Shu mahalning kadrlari bo'lsa, lo'ngilarni nam qilib, saqlab o'ltag'ash turishni buyurgan. Bunlarga tutaraq turib, hasha o'tag'ash turinglar saqlab. Ammo natijada nurg'unlagan kishilar tilsiz dushmanning kasobatidan qazo topgan. Ushbu voqea Urumchining Xitoy aholining diqqatini qo'zg'ab, cho'ng namoyish borligini aniq bo'ldi. Namoyishga Uyg'urlarning qatnashib-qatnashmaganligi noma'lum. Ammo ijtimoiy tur vositalarida nurg'un Uyg'ur yoshlari yurak so'zlarini aytib chiqqan. Bugun biz shu barliq Xinjiang xalqlarimizning ko'ngliga tegmagan shu yurak so'zlarini biz daylikda chiqdik. Qarshilashganimiz emas. Faqat bu bizning yurak so'zimiz. Pulmolgan Xinjiang xalqlarimiz shunday gap anglaydi-ku. Öyle oturanlar medyanımay üzerine yaz otlagan xalqlarimiz şu Uyg'ur kişilerdi. Axir qanda bo'ldi? Uyga soldinglar. Mushtaq yaychib bir kesellikni tizginlab bo'lamadinglar. Kesel juqmusun dedinglar. Shular gap bog'lab uyda o'tadi. Jinoyatchidek simni bog'lab qo'ydinglar. Uyalishib oturanlar, ishkini ochmanglar degan shu kishi. Sizning osh binodagi shu kishi shu. O'tdaq sizga tutashmaganlar yer bor. Ba'zilarining hatto yolg'on axborot taratdi degan ayb bilan tutilib ketganligi xabar qilindi. Shuni yodingizga solamizki, Uyg'ur avtonom rayonida 8-oydan tortib qattiq karantin choralari kirgizilgan. Xitoy hukumati shuqumni nolga tushirish siyosatini qo'llanish maqsadida kishilarni uy-uylarga solab qo'ygan. На этом наша программа подходит к завершению. В эфире был канал Казахстан и Уйгурлары с программой «Новости». Здесь делают честные новости. Bizning programmamiz shuning bilan tamom. Efirda bo'lgan Qozog'iston Uyg'urlari kanali xabarlar programmasi. Samimiy xabarlar bizning kanalimizda.